Mon e David. Bienvenidos. Bien hallados. Guapísimas y guapísimo, Kubatovic. Muy bien. Kubatovic, dille. Bueno. Traballaste esta semana? No, ¡Ay, qué glamour! Uy. No, como todas as semanas, no. ¡Qué glamour! Traballar é o último. Sí, Es o último que se fai. Eso é mellor morrer que traballar. Bueno, tampouco é así. No, morrer tampouco. A respirar algo, non? Hai que respirar. A ver, ¡Qué glamour! Cheiramos a... Hueles a glamour, mon. Sí, pues... Qué pasada. Estuvemos nunhas festas, muchachos. Buah, qué chicas, Luis. Sí. Desproporcionado, muchacho. No es normal, no es normal. Por onde? Por arriba ou por baixo? Por arriba, por dentro, por todos os lados. Había homes tamén, Sí. Había homes, mulleres, tamén, e de outros tamén. Teléfonos que colleches? Despois falábamos, muchacho. Podemos falar xa Que agora. van coller teléfono? Tiña 2 teléfonos, 2 chondas aí. Pero bueno, Espera, vamos a ver. Eran unhas chicas maravillosísimas, cojonudas. Eso, no, este é o pai de Julio Iglesias, que me fai. É unha chica maravillosa, cojonuda, guapísima, me as tiraba todas. E así, vale, unha cosa. Tranquilo. Bueno, Luis, eu estuve noutro sitio tamén maravilloso. A ver, pero maravilloso... No, eu estuve na meca da moda, aquilo... Sí, a cuna da elegancia, aquilo. El tuvo Salgueiriño, eu en Christian Dior. Bueno, entón penso que o mellor é ir... Espera, Cristian Dior foi en Vigo, non? Foi en Vigo, Pois entón imos a ver ese vídeo de Cristian Dior. Adiante. ¡Qué bonito! La primavera. Temos que ter cuidado, xa digo o refrán. La primavera, como nos pon. Vamos a ir a unha festa salvaje e glamurosísima e vamos a empezar pola primeira parte, maquillaxe. Vamos a hacer la presentación para este primavera-verano de todo lo que es la gama de colores de Dior de una forma totalmente diferente a lo que se ha visto hasta ahora. Aconsexasme algún tipo de maquillaxe ou de alguna maneira para así poder facer un reportaxe máis metido no mundo Dior? Pues si quieres, te lo podemos hacer. Aquí estoy, chicas. ¿Qué carné hay que sacar para llevar este zapato? Nada, esto es muy fácil, un poquito de práctica y... Divino. Resulta que o maquillaxe é todo sempre poñer, non? Despois da festa, unhas copiñas e tal, despois resulta que o que nós intentamos é sacar. ¿Lo intentáis? Eso mismo lo has dicho tú. O rostro, a persoa con máis glamour de Christian Dior. Está connosco, Beatriz Dorleans. Enhorabuena por su maquillaje, que francamente, eso es el glamour. Isto empeza a animarse, empeza a chegar xente guapísima, maquillada... Es arte. No, mágico. No, está bien, está fresquito. Tamén hai homes. Me permite, señora... Este traxe nace con o que hacer ese pano, esa tela, esa caída detrás. ¿Estás maquillaxe de Christian Dior o...? Sí. Lo que pasa es que hoy vengo un poquito maquillada. ¿Pero de Christian Dior? Sí, de Christian Dior. Bueno, a ver... ¿De Christian Dior? A ver se vai ser dese de todo a 100. Bueno, de todas 10. Esta xente con tantísimo glamour viste roupas sofisticadísimas de cebra, de cabrito ou bisonte, manteles para da cociña, como se pode dicir? Teño unha fame que me cajo. Pues mi zorro tiene hambre. Christian Dior, que estás en los cielos, gracias por darme tanto glamour. Efectivamente, fantástico. Tiña todo o glamour do mundo. Glamuroso e fantástico. Mi zorro tiene hambre. Estás divino, mon. Ese momentito, risito fantástico. Coñécelo, sabes quen é? Este non sei. Antonio do Mouro de Cedeira. Ah, está imitando un de Antonio de Mouro. Habla así también, fantástico. Sí, chica. Bueno, a ver, ¿qué? No, que digo eu, unha cousa. Esa maquillaxe supoño que foi tempo, pero se chega a ser esa maquillaxe na testa de noso amigo Mon, Quieto aí, quieto parado. Fantástico, chico! Mólame como andan as cebras. Ah, é unha pasada, é unha pasada. Oye, pero no, o tío botou, o sea, me maquillou, parece ser un tío importantísimo de Christian Dior, o máximo tal, pero botou media hora ali, Cola arancha. Por iso te digo, imaginadevos o tempo que botaría o sea, se chega a topar todo isto. Non me estabas tapando o cabezón, non, digo. Apenas careca. Bueno. Que tendes que falar aquí de Christian Dior? Mira, iba a Por ser muy Dios, mala. por Iba a Dios, ser muy pórtate mala. ben, Iba a ser muy mala e vou no ser. Por de Dios, feito. pórtate ben. Mira, e na cabona se vista de seda, La mona se queda. meu ben, que
por que me miras así? Non che gusta o que falo? A ver, no. Quero decir, Sí, de serios. intentáchelo, non? Maquillaxeste todo. Eu creo que de aquí Home. podemos sacar que son os concursantes, aínda que non fagan carreira no Rei da Comedia, teñen as perspectivas laborais. Mira, escoita unha cousa, que Que? teño ali ao Que? Manjallón, ali no público, Ameaza, usted ameaza. Que se levanta o Manjallón. 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 O Manjallón. Arriba, arriba, arriba. Arriba. Oye, ahora que cuidado con este. Ven aquí, ven aquí, ven. Ven aquí. Fala con él ahora. Oye, Paula. ven aquí. Ven que a unha persona trae. Mira como me colla Martina. Vamos a ver, relájate, Carlos, ¿tomaste la medicación? ¿Medicaste? Cuidado con el tipo este, Perdón que non se me escoita, ahora sí, Carlos, tomaste la medicación? Tomei. Estás ben? Estou ben. Bueno, Estás cuidado ben. con ele, Paula. Dame un par de bicos, Dale Carlos, los ven, bicos, ven veña. aquí. Aquí o que máis e o que menos Toma, tá. reparte bicos dun xeito. No, no, estou aquí, muchacho. Está dominado, O que Carlos quixera está saber- dominado. Totalmente neutralizado, Bueno, o que eu quixera saber é